mo papa ediba Africa media so sabe se na daniel kan na baba munsem e na braso amede e papa so mu na baba munsem so dia etwafa bebia bi se awade mu relationships abatetie mu embokra sum awodo mu enwo nsem nya no edika e wodwede emu tene ensem abato yapono so e behwe ebusofo asemo de e yasefem pa de tie ne se osofo bi enwo aka ewo eye Nigeria man mu no osofo yi ne kanchima one ne wo since 2020 and dindi chioma as one na twem na ache ne kanchima de beto nanim se wafa yefu nka sa sempa so for de se nkanchima oso wafa yefu ante ne nkantempa so mo de awari ahye so na nka ma ware no matena bro na edia wabo wo sum no emu na se motime beji asori na gina ama bia akoyi edi ama so for isi da ne kanchima se wodi tu nanim se wo monyi eye ni ntani mu no wampni o se wan kan che no grow so for no try say wa attempt abortion without obani knowledge anam so ama obano atona nanam e won se do ne abe asem kese e so ni ti so e for my je ehumra na asem we yemie mo nkyerem e was for na me da ma sese munya otwen wo me twen ma yetwen ho de e ba ye ene me ne eye director bibi ni edi nkomo director ma papa yeah me de bibi akoko adom ekram director and some koso yeah relationships mu ni chichu yeah unu obi chimp na ene wo na okobo yin sensuma na aye asem fofo odo ba o oba onni ma ka chinte wuja yin sisi a se su no besu edi wechi se dan po no so ntomo a o sika na no so sa obeto ama yeah bibi o pebi obeya ma just because of bese obeja ni so like mu relationship mu acquaintance obeso beja but se ni se be mu pe ebe want to na muso ban asesa je na ko fa sa de ma no eba me charity for me te say o kan go so odo odo ni o different types odo wo sex odo wudie enya wo odo na yedi kwa udia umpu ope sex no but ni efimu ba no ompe sebe o ware na your friend say wo yere nyama eye any just am right uriri be ma sebe na ni apre so be ware wo no wo kasa wo nyama onwinwi na be mo ndie ndwam na otiso no o kasa wo nyim pa na situation asesa sa yes remember you to be pretend you what's it then o so kasa wo jaina ka wo jaina sa ndonya wo nwam die enti wo jaa me de na esme pa chawo na o pa ka chem sesa wo nyim me an medwan because me nya ready awo no e de nyama bebre na he o se e baba mu pe commitment bab ekre me o se memma no muslim ni memma but me no me ba ye me am moja enti sakola ebe mu pe a se be me no kra na e se me do enti awo de me pen rough sa okay yeah ebia ye twemp na ye dwam obi ani je ba wonnim na koka binyim pe asembeba enti ni ye de e pretends oda say ye pretend say adom but odopa ni che say wonyim a waka che nipa no so oh me da nyame ase enye ese bibia ntem ne ekoware na no che say nipa ne do na ye so kwa so na koyingu okoyingu no nkwen ye hwe for yatem hi abeto dwa no na te say so free according to the abeto dwa no or ni obano ka che so afa yefuno no o invite me be fie wanka abortion sama nchen ni abortion nkomo but obano ka so ifa yefuno nkwa no wanka so su woni treated da bida wallahi ni manentina ana drink o aba say ja kanchima basra wa ya de obehwe kakra ma say drink or dey man say no the abortion drug no atu so wonye no to ojinu me no and o sha so of mu jana ono na o beku akwa na omu na yem sa hye no de ko hospital ana oba na ko wu ato no so e say se oba uri ni fa ifu na o su wonyi na chinchina chiko se wunyi a e de na ha unti na o be fo se chinchina so una fa ifu uni de na wo ye se susu anso wo chi yeah etienya ba na wonyi mo so sa e mfa ne sa so they already says wonyi ready grandpa se nya ba I need bibia na e ready prepare for on no nya ready na get say mema na enumedu enu na edu sa on de mutumi num say edu wa ye no madu enu mema subai na maka kire on me pewa you see ya wo pen ya wodo
ye wo pe ne wo do oni obi nama ebi wa na ope wa asem but ye me ma no wo po bi asem got me ya ma nipa ne fele se wo do no but na wo do yes ma do ni rampem na utimi remember de yetimi yo otimi hia wa na onimu yo betimi no wada e ma asem oh e ma na mo sa de na e mo den obi wo ha na dan for otimi dwam e wo ho enye ade be no to just odo you see oba run ho ma wa it shows so odo eno the difference no okay ba be ma de me be ma sha ho a eno je say me do okay me be bi na kam na me person bi e release fi me enye say me do odo no ene obi a ono wote a ode bi ono wo ka future asem o na ye be say eno ni odo na obi a ohu ha no oro ho de enye odo wono no pe bibi na ewura bibi na bibi ai na also dey out na my boyfriend oh who post wo ya the girlfriend okay ya say Matthias say na bedru say busuafo say so fo ne nware mu o nware asem atu madam bi da e ko say ma make up bi jo ya di agro obi a wabusua o say be bodam for na mopo ka bo na we ne ete obi a wabusua enu ne ma empuna twie mu no wo twe empuna akola bema osoba ne maami ni mu onware ne eda obewu no obeka so ni mu because onware ne okay enu onware ne se ade bechi nti ye ya yesisu a ye twetwe mra empuna rough obi wo ho no motimi tam oba no empuna so ye kodi 1 week 2 weeks na ko no okowu a onya ne ho ade o because they wa point no no we di ne but yes but eno kura mu no se eye ne yira anka omo nka ne sei what did I make her say okay but girlfriend nti no police ba beba mu wi a we no enye so kwa no wa de ko obi a police beba mu oya guy ne bedam so yes but nyame pa che o de say sa girlfriend enya ware o uni obi twemp na eno wo ware ne yo enti wo yeso obesi ade ne maame kra ni ne maame ni mu na ye den eda bi beto no no obeka so ni mu because amamra ye akam ye abi before ye e de kire se wa ware obi no onye se be ye nya brofo na akosi obi okwan ho a wo to renga no so aroto renga ahye ye de ye kofi no akobisa nipa na se na ne na tena se oye ni okunu na abusua ni nyina ehu se oyi ni okunu ni na wonye sa den ya forget asem to na ye be kire se onye oyere nyo yiri ampa so that say na ntina asem oye gina so no utu emrantiefo omama ele me kanchime no otimi ne tina oba ntimi tu betra ne so 2 years 3 years obi kra timi betra no awo asamba na abehu awo ezezi adom fom ho ekunu ni oyire wa na go hu no ase upia wa se mi kunu ebie obi sa wa se mi kunu ebie me ba so me ba no no obi nware na be catches membo ball asa se me no onye okunu ase before na what did you say before obi ni obi ewo pe ese okuna bo obi say asamba ho na bo se busu afọ be kase wo ye ni mo okay and it's true because on fa se be insa emewu obi aye o metua oba ni tinsa oye den ye okunu sa de na emetan kra na oba besia wo so te your friend say aware ase be mani wa wo se miensa na wagimi onya ho ade na ogina ho na nkofo ka aware se ma na so se wo ka bi e shakra nim o kire aware mu no so kra etai aware chi anyame wo ware anyame ihira wo no eni wachi because na wo ye nyame sanim onde wo te down na ba ku usi na ade ono odwam no enkyere se oye wo yere enu nkyere se oye okunu enti sasam kra de mabufu onde ne tira se ani kunu oye okunu da ben mame ukunu ofin oni wawo on ware o onye ukunu okay yes ukunu obi awo nipa ne ba udem no be tu be mafoforo wa he has no right on ware o ye okay onye ukunu se obi wo ho oni na wo nti no woni me wo na we chop money a obanti na we chop money me wo a etu betu se obema wo ho a untimi nkan che be man kwa sonko you have no right o ware no someone worry na na betu a utimi take action abusua so etimi fo awoso na wo worry ne na betu so ne be ma bi wo ha na asese
And nonsense. Obi fa oyere. Obi fa oyere. Ah, wa go to eska bia mo bi e. Eti mo ne mo fa oyere we. Mo boge we. Nyina mo boy dwaman. Mo dwaman. Mo dwam. Ti na fa ni dwamu no. Okay, ati ebusafo. But after the the bufu ya say ya o. Say ya na yedi nkomo no AC sesem ready enti no. Won so akonya say odi wajo nche fine se me beso me. Omo dia fa ya comment section oni bi no share video we on all the social media platforms. Afrique media dey bia ye kan esusu do ya biem say ye won pa bebre adima. E futu na dem awo. Pacho, mami tu me. E futu be na dem awo. Pacho de mami tu. Okay, tu fue. Pacho ye be ma. Oni obati onye wo yere, onware na onye oyere. Ko na ko hu abusuafo na ware no. Wo so oba no so a wagimi no, a oni be ma wo miensa, a be ma nya ho ade atintinto ti ne fie no. Sorry free ho. Onye wukunu. Asem ba da be ma ne be tofem no. Abusuafo be kase omu nim ho. And it's right. Yenye ye niama te se ye bibifo a yedim amamre a yedi amamre so. Na yenje na nse de obehwe na oba tintinto watu akotena be ma so a ada obetena me so na mware o. Monya mo ho expensive na emema no so yentimi nkura mo te say yen queens and our treasure na monya mo say mo ye mo ho loose maye no. Why me da mase. Yes, so yeah, that was a name for Anthem near the sea. Mon share video, we now subscribe to our fake media. Nana mo uswa enemy macrobia.